Kapan? Hari ini. Besok aja. Itu kan sore. Kalau kan di sama Bon nanti ya. Oh iya. Hah? Cuman badan rasa berat. Hah? Berat. Enggak apa-apa? Enggak cedera ya? Nggak ada cedera. Oh, gantian. Kurang fit ya, kurang fit. Awas, kontek. Karamat. Berat badan ya. Sabar.
diambil dulu. Ya, dapat. Kelemahan kita ya. Dari video reading the game kurang. Ada jarak. Apa lagi? Terus habis ini. Awas, awas. Ada sana. Awas,